likaJesu, ngoba umuntu njengesikolo sinevision, nawe unavision. Yupileni katika Isaya 60 verse 1 sialo verse 8 verse 1 sukume ukhanye kuba kufikile ukukhanya kwakho nokuqala ulimi Yehova uthetha kuwe. Verse 2 ngokuba uyabona ubumnyama ugubungele umhlaba. Kasi sikelele ukufunda kwezwelayo kodwa kube kunaphakathi kwabeni sokukhanya kwakukhanya sala kufikile kuwe ngoba kodwa Isaya kodwa ubumnyama ugubungele umhlaba. Ekemekuka Jesu sokukhanya kwakukhanya ufikile. Dino Yesu rise. Egameni likaJesu waseNazareti, wonke amaphupha onawo empilweni hamba nawo noYesu. Ngoba Pilathi umebhala kuZefaniya uNkulunkulu, ufika kuZefaniya uthi niyacelela aba bantu ukuthi ngisuka ngijabalalise yonke into emhlabeni. Kodwa abantu yini abantu abadimuli abantu abadimane bakhala ukuthi ngisuka ngijabalalise yonke into. Haleluya. Ngoba ezisuka kuNkulunkulu ziyoshabalalisa. Kodwa ngaba uma sele zithatha uyosala nantoni wena? Ahona Yesu. Ifuture yakho ilahle endleleni. Obona amaphupha uwalahle endleleni. Uthini? Egameni likaJesu sokukhanya ngokukhanya kufikile kuwe. Ngizothandaza nawe futhi ngizothandaza nawe sisi. Egameni likaJesu ukukhanya namhlanje wathi Nkosi ngithi ukukhanya kwakho empilweni yami. Yebo ngiyazazi ngenze kakuhle, ngiyazazi ndiyona imihla yonke, ngiyazazi mina ngingumoni. Kodwa kasinamhlanje qala ngami ungaqhubeka isandla sakho ngizothandaza nawe. Mamela nithe ungambheki oseceleni kwakho emalini yonke wethu egameni uthele njani abantu ngoba ingane nengxaki yakho uyayazi inhlawa wena. Mhlawumbe uzawufika umfundisi le-exam prayer afike anganyathela apho uNkulunkulu ebenyathele khona uqala iveki. Egameni leNkosi Jesu lena uNkulunkulu ayithatha namhlanje uma elindele ngolwesine. Mhlawumbe ngolwesine mhlawumbe ngibalapha uThixo esitsho ngoba ingxaki ngimamele ukutsho kwakhe. Egameni likaJesu ngibe nomthandazo xa ndingena esikoleni ndithi Nkosi yami uzuqale-ke phezulu ukuze ndibe nekhoba. Ngoba loku ikhoba lokungena esikolweni ungaziseke khululeke abantwana bakhululeke. Egameni likaJesu ulivulelwa umphathi. Kodwa ngiyabonga uNkulunkulu enzile ithuba namhlanje solimi kuyabhalwa ukuthi eluhlaza kumemezele ngoYesu. Noma impilo yakho injani, noma uphetheke kanjani, noma usenandwe emva, kodwa uYesu umemezele atshintshe impilo yabantu. Ugamane nawe ngithandaze nawe egameni likaJesu. Nkosi kusikelele mfowethu ugamane nawe awenzele mntu awenzele
sondelana nempilo yam, undwele ongamadami, utyapela phambili ngoba siyasenza uNkulunkulu ehamba nabantwana bakaIsrayeli. Lithi iBhayibhile abazange bakhalaza endleleni ngoba babeyazi ukuthi kunesithembiso abathenjiswe ngaso sesiyathandaza egameni likaJesu waseNazaretha. Nkosi qala ngalo egameni likaJesu vele uze one by one ukuthi Nkosi ndim lo, ndiyazibisa, ndiyaqina enhlizweni yam, itshintshe impilo yam Jesu. Nize one by one uze nje ndibeke isandla isandla sam esicela ndifane ndisibeke isandla ndibeka ngoba uNkulunkulu esitsho egama ndifane ndibeke isandla phezu komntu kodwa ndisibeka ngokuyalelwa ngumoya kaNkulunkulu. Sesiyathandaza vele uze ngaphambili nje one by one nje ndibeke isandla phezu kwempilo yakho othi Nkosi ndiyavuma ndim lo, ndela amehlo abantu. Nkosi ndiyavuma ndim lo, khomba isandla zakho mntakwethu. Babe egameni leNkosi Jesu waseNazaretha nangu umntwana wakho ezinikela kuwe Bhala ezincwadini zabawo qawula konke empilweni yakhe egameni likaYesu. Phetha impilo yakhe, vula ingqondo, vula amehlo egameni likaYesu. Baba egameni leNkosi Jesu, Baba ndibiza umlilo namandla, ndibiza umlilo ohlangulayo, idwala lencebiso yethu elikadala lahluleka. Nangu Nkosi umntwana wakho, phetha impilo yakhe kuko konke okubi egameni likaYesu. Ndiyathandaza Nkosi yami, kanibali imimoya ndiyayidiliza empilweni zabantwana bakho. Thixo wethu onamandla, sena bezinikela kuwe nasekuseni usuku lungekho. Bhala Jehova empilweni yabo, bhala bawo, qalela impilo yabo, bini appetite yokufunda. Baba wethu onamandla, badele bonke, bashiye bonke, badela amehlo abantu. Baba wethu onamandla, babiyele esandleni esinamandla. Egama likaYesu. Amandla omlilo Nkosi, ubona inhliziyo, ubona inhliziyo, ubona inhliziyo, ubona inhliziyo, ubona inhliziyo, ubona inhliziyo. Shoo! Yebona umntwana, yathandaza khumbulela, moya namandla khumbulela, phila zabantwana bakho, biyele esandleni sakho esinamandla, galela amandla omlilo egameni likaYesu. Yinjongo yakho, yinjongo yakho, yinjongo yakho. Thetha ukukhululeka Nkosi yami, thetha impilo, thetha ubomi obahlukileyo, thetha ifuture egameni likaJesu waseNazaretha. Babiyele Nkosi, babiyele abantwana bakho, ngabantwana bakho aba, ngabantwana bakho aba, qaqela baya namandla. Qaqela dwala laphakathi, qaqela dwala lemelayo, betha abantwana bakho kubaba. Kohlangana zonke zaliswe, kohlangana zonke
moya magandao, diasichichis. Diastilisa, akanene la Yesu, wasa Nazareta, diastilisa, kama konlelao, mama konlelao, mama konlelao, mama konlelao.
Baba wethu sesizulwini Emmanuel, sibulela la mazwi akhe lapha, sibulela kulo nalowa wentana sisitoleni sicela impumelelo yabantwana bethu, sicela ukuyelwa kwabantwana bethu kuyo yonke ibe wayenza into zonke, akukho nalinye kwitolo lobumnyama elawubakhuthaza